bakithi salibona. Yebo. Ukuthi ungacina sokuthiwa sengikhulume kubi. Hayi, ngani ba? Mbuzo ujaha ngapha yenzwa sithi sentshela abadala kumbe sefix le message. Hayi kakayifi. Mina ngibuzile kuphela ukuthi njengoba ade le police ebhadala 30 years. Ebhadala ipolice yakho ku funeral service yakhe le. Njengoba kade umuntu akamgunela lo njengoba libuthene ngaye ukuthi sedliwe isilwane. Hayi lokho lathi lokho sisakhangelele khona. Sithe ngcono siyefika khona ngale ephala yakhona. Siyekhulumisana labo sizwe ukuthi bathini. Iphala mina ngezotho eprovider ngebox. Ngisho nje umuntu esesizini zesilwane uzahamba njani kade futhi ngizwisisa. Ukuthi phela anti kade sikho sifuna ukuya khona ngale baba. Ukuthi endaweni nalana yebhokisi basinika imali. Yikho de siyekhuluma nabo. Ngoba anti vele bayanika ibhokisi bekunike le mali yokudla. So lapha besithi besinika kumbeni imali endaweni yebhokisi. Alright. Anti bazasinika imali yokudla sebesinika le mali. Isilwane ke thwasenze njani? Hayi bekuthiwe siyadingakala khona ngale ganyeni kuthiwa kodwa sebezwile umkhondo waso ukuthi singapi. Kodwa sesemdlile. Hayi simdlile. But kuzwakala unganthi ayikhanda libonakile. Kuthiwa kubonakala ikhanda sibili. So nxa kuyukuthi khona ngale ipolice iyavuma ukuthi sibeke ikhanda lelo sizabeka ikhanda. Ngoba kathi siyalisana. Khona vele kuyabe kufuzekile siyalisa ngapha ikhanda. Alright. Siyafaka lona ibhokisi. Kunzima kuthanda ukuba ucayi. Kunzima. Ekuhlabeni laba bathi bazahlaba inkomo. Inkomo vele zikhona. Ngitshela ukuthi uzahlatshwa inkomo futhi ngizwisise yasenzela amakhelwane sifike kwazi. Singa kuyafika khona ngale ephala. Ngisho ngapha ekhaya. Anti sisaqala sikhulumisana lephala phela. Feni lokho ikhabithi siyadla mhlawumbe. Kuloko kabe kukhona. Hayi bembonga ubuza. Abanye abantu liyathola ama resources kube yilosi. Yafuna ukuthi ube kwazi ukuthi nxa kubuthenwe umsebenzi wakho unjani? Ufuna ukuncedisa nje. Hayi, hambuzeli khonokho. Siyasibuzela abantu. Ngoba abantu khathesi ukuthi babuye ngavela umonakalo babekhangela ukuthi kudliwane. Kanti wena ngosukhulumela akumelanga lilanda ukudla. Kumele lilanda. Last kwayangisa le kozondo sasingu3. Ngenxa kwangala kudla. Abantu endaweni engela kudla babuye. Lokho amelanga sikufihle liqiniso limqotho elikhona. Abantu lokudla uhamba ndawonye. Xa ungela kudla abasondela abantu. So wena yikusuthi ukhuluma ngomunye wakho na wena.